Kia ore tiwi haere ake nei I te Karere, kei te tangi hia te ringa tohu Māori o rongonui a Lee Tamahori I tēnei wā, I tana matenga I te mate Parkinson's. Nā wai pakaru kātahi ka pakaru rikiriki ke atu te waka o Te Pāti Māori I te rā nei I te whakatau ki a te panai atu ngā kaihoi e rua o te waka ki te moana. Me te ahi mohoa o kua kaike I te 2,800 heke te whenua I te rohe tāpui o Tongariro. Nō reira, kei ngā kāhu kōrako, kei ngā kāhu tātara puta noa I te motu taumai anō ki te pai a te Karere I tēnei rā. Kei te tangi hia te ringa tohu Māori rongonui a Lee Tamahori I tēnei wā, I tana matenga I te mate Parkinson's. I hau te rongo mo tēnei uri o Ngāti Porou, I tana pai ki te kawe I ngā kōrero a te Māori mo te Māori ki te ao whānui. Ko te tino tauira o tērā, ko te kiriata once were warriors I te tau 94, I eke a ia ki te rangi tū hāhātanga o te rongonui. O tira I pōhiritia ia ki te āta ringa tohu I ngā kiriata rongonui o te ao, pērā ia James Bond Die Another Day I te tau 2002. Kia mātakitaki ake tātou. Cook the men some eggs. People are stunned, shocked, talking about it, arguing about it. A hard movie for hard times. It's okay, man. The look of that movie, was that the look you set out to get? Yeah, it was. Black, red, no colour. Māori colours. I'm very proud of it, and I love that film dearly because we all went out on a major limb making that film. They come all the way from New Zealand? They did, all the way from New Zealand. Did you know they had television in New Zealand? Yeah, they got television. Fucking Maori? They got television there last year. Did you hear? I just wanted to run it by you. We are in Iceland, as you can see. This scene is, our megalomaniacal villain, as there always is in a Bond movie, has built an ice palace, as you see here, and a gigantic thing the size of the Sydney Opera House for a one-night event. He's got money to burn. Lee's a fine man, great man, a warrior, Lee's fantastic. He's like a kind of bundle of energy that sort of kicks off at 7 in the morning and pushes right through till night. Did you enjoy Hollywood? Nobody's your friend and nobody's your acquaintance even, and you can't really wander around having conversations with these famous actors. What are you all going to talk about? I love you, love your work. That's the stuff that fans say in restaurants. I prefer having a few beers on the East Coast with a few mates. You can do the best job ever and you'll still get beat up. I've been beaten up on every picture I've ever made. Side of the rail, please. That's the last time I'm saying it. Otherwise you get run over. I suspect when the roll call is made and I've retired out of this game, the films I'll probably be the most proud of will be this one and Once Were Warriors and the smaller films in many ways. Nō reira, kei te kōata tatanga o te ata Māori haere ki te hunga, nau nei anō I a ta whakakanohi nō e ora ana haere atu rā. Ka te tiwi hoki rawa mai ki ngā take o te ao tūroa nei. Nā wai I pakaru kātahi ka pakaru rikiriki ke atu te waka o Te Pāti Māori I te rā tonu nei. I te whakatau, kia te panai atu ngā kaihoi e rua o te waka ki te moana. Ka re kore, ka ngaru tēnei āhuatanga ki ngā ākau o te pāre mata, o tira ki ngā ākau o te ao Māori puta noa. Anei rā tātātou tute tōrangapū a te o Kiwa McLean. Rere atu ana te reta whakatau ki ngā mema tōrangapū o te tai tokerau me te tai tonga e meana, kua panai araua I te pāti. Ka roa nei e tūwhera ana te tatau, ka roa nei e toto nei ki runga I te whenua. Nō rere I tēnei rā, ko mea tia te kaunihera kānui tēnā. Hei tā ngā kaiarahi takirua he mea takahi e rāua te kawa. Wai hoki ko tā ngā kūrakuraku he whakapōrearea I ngā mahi pupuri I te kāwanatanga. Ki ana o ati. This decision was not taken lightly.
Many hoped the end would be reconciliation. It could not be achieved. Kare tēnei kaupapa e heipū nei I a rātou I nāpua, e kau. Kāroa nei rātou I ruku nei, kāroa nei e rangahau nei, e whera nei, I te huarahi tika mā tātou. Engari ka horea Ferris rāua ko Kapa-Kingi I te ātano ho puku ki te whakatau. Hei tā rāua he mea takahi ngā tikanga Māori, me te haka aweroa e rāua, me kore noa e takahuri hia. Tēnei whiu, me te kia ke I tohua rāua e o rāua rohe pōti. The madness, when you think about it, you're going to take two smart, educated, loving, good people with great families around them, and you're going to discount them from a team of 6. Who in their mad mind would do that? Right? Just the numbers. Kano ho rāua hei me mapare mata motu hake, we te kina ana te wairua o te kotahitanga o te Pāti Māori. Mā rake ana te kite e tōtara wāhiru ana, te kaupapa. The very last assault, attack that the President said to me while looking at me was, I am coming for your boys and I will have utu. Who in their Māori mind says that? Nā wai te take nei I he kātahi kā tino he kēra wātu, he tohe kua tipu ngā whakahaereta, ngā whakatuanui I te hāpai o ki muri, tairawa ki ngā amorangi ki mua. It's a heartbreaking thing actually to hear such news in such a unethical process. No one invited these attacks, but there had to be an end to it, and our people were calling on an end to it. Our electorates absolutely stood up and said what they wanted. Dictators don't like people that speak against them. They don't like it. They won't, and they'll do everything to get rid of it. It doesn't really come down to what Debbie or Rawiri feel. It's who we're here to serve and who put us here, and that's the decision that's before us this morning. Ngā ngahu ana te ki te atu ngā oko ana te one tapu o tō rangapū I te wharanga nui ki te Pāti Māori. Ka mutu toko ake ana te uru paunamu, me nā rānei ka puta rātau I te ngahu e o te parata, I mua I te tau pōti, e tū mai nei. Te Okiwa McLean, te Karere. Oe nora e tiwi, no tērā wiki noa nei ka tai atu e tahi o ngā māngai o te kāhui rangatira āiwi ki te pāre mata, ki te kōrero ki te Pāti Māori, mei kore ki te he ara whakamua, he ara ranga awa te ara nei, ko Beiran Baba o Ngāti Kahungunu te tahi o ngā māngai e kōrero hia nei, I āta hui atu ki te Pāti Māori, ka whakawhiti atu ki aia I nai nei, e te tuakana e Beiran e mihi ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe, Skari, tēnā tātou. E hoa, ka tahi anō ka puta te kōrero, ko pōti te kaunihera o te Pāti Māori ke panaia a Mariameno rāua ko tākuta, mo te takahi te tāhuhu ture a te Pāti hei tā rātau. Nā, I kōrero hia tēnei momo mahi I tā koutou hui. Kā rea kore, I whakai rānei koutou o te kāhui rangatira āiwi, koutou ngā hea mana āiwi, I whakai rānei koutou, ko ennei te tahi ara hei whai? E pēnei taku kōrero e Skari I te kimi mātou I tētai anga whakamua. Ko mohi o kē mātou he nui ngā kareri kei tēnā. Ko tā mātou kia purihia e rā, kia kawaka e puhia. Oe no I te ata nei, kua kite nei, kua pēnei te Pāti Māori. E mea uaua te kimi tētahi whakatatatanga, tētahi ko tahi tangi I wāngenui a rātou I tēnei wā. Ko koe kei te whakakite I te kāhui rangatira āiwi, Beiran, ko koe kei te whakakite I ngā hea mana āiwi ki te karere I tēnei rānei. Kei te pēhe o whakaaro ki tēnei whakatau a te Pāti Māori, I runga I te mōhio, I te āhua nei, kāre rātou I whakarongo ki a koe, ki a koutou rānei. Ai, tika tāu e Skari. He mea uaua te kite nei tēnei pūrongo I te ata nei. Ko tā mātou, he aki ki a rātou, kia huihui tahi ai tātou hei te wenerei. Ki reira kimi hia I tētahi anga whakamua, kia kōrero kanohi, rātou ki a rātou. Me mohi o tātou kua ono wiki, te roanga o te kore kōrero, kanohi ki te kanohi a te wehenga, nā wehenga airua. Nō reira, mā te ai te aki, I ngā tāngata nei, hako tērā, kua kite nei te anga, te aronga a te Pāti Māori,
marotu mai tēnei whakatau kua tauhia nei e rātou te pana i te tokorua nei. I te hui i tērā wiki Beiren e taku rangatira, hea tā koutou titiro, hea tāu titiro rānei, o whakaaro rānei. Anei ke te raru nui o te Pāti Māori i tēnei wā hei ata whakatikatika. I kitea rānei, ata tohua rānei, e koe, e koutou rānei o te kāhui rangatira a iwi. I ata tohua e koutou, te raru nui, hei whakatika mā koutou? He roa raua te rārangi take, tēnā taha. Tamatau i kite ai, ko te raru, ko te korenga o te kōrero tētai ki tētai, ne? Ko kōrero mā te pukamata, ko kōrero mā te paiahua, ko kōrero mā te pāoka whakaata. Ka kore rātau te kōrero kanohi ki te kanohi, koera tā mātou i whai ai, koera tā mātou i whakarite ai, ki runga i tētai marae, i poneke, hei te wenerei, hoeno, kua whakaputa wawe, te kōrero a te ata nei, me te kua ahua hoha mātou i tērā. Kāre kore, nā reira, ko te hui a te wenera e hoa. Ko ai mā kei te haere, mohi anau ko koe tētahi, engari ko ai mā o te kāhui rangatira kei te haere ki tēnei hui a te wenerei. Ka mutu, hea te momo tai rongo ka kawe e koutou. Ka haere koutou i raro i te maru o tūmātauenga ki te whakatumatuma, ka haere rānei koutou i raro i te maru o rongo ki te kimi i te rangi Māori i te tatau paunamu. Ko pano nei ngā whakaritenga e hoa, ko ata kōrero hia mātou, ngā hia mana iwi, te kaupapa i tāta nei, ko uru mai tuku mā, ki te kōrero, me te whakatau kia tārewa tū tēnei huhuinga, hei te wenerei, nā te mea, mea ua te whakarongo, he mea ua mā tākuta rāua ko Mariameno, te whakarongo ake ki te whakatau, te Pāti Māori i tēnei wā, no reira ko te whakaaro ia, kia waiho ake te hui o te rua wiki pēr, kia tau ai te puahu, ai te whakataunga te ata nei, mā reira ki te atu ai, me he mea, he anga whakamua me he mea atu rānei, nā te me he nui ngā ara, ka taia e te tokorua nei, ai tēnei wā kāre te moe o ka pēhea. E hoa, e te rangatira Beiren ko te tūmanako, me ana koe, rua wiki koutou ka tanoho ki te mātakitaki i te mahi a te Pāti Māori ko te tūmanako, kai a koutou. O te kāhui rangatira, tētahi rongo wā, kāri te kitea e te Pāti Māori i tēnei wā. E mihi ana ki a koe e nā whakamārama Beiren, ko koe e wātea mai ana ki te karere i ngā wā katoa ki te kōrero i ngā take o te wā. Ka mihi ki a koe, te rangatira o Ngāti Kahungunu Beiren Baba, tēnā koe. Tēnā koe, Scotty. Tēnā tātou. Ka te hae tiwi i nai anei, ka whakawhiti atu tātou ki a Shane Jones, mini te whakawhanake rohe, kia kohi ake i ona whakaaro ki ngā take nui o te wā nei. E te matua Shane, tēnā koe, whakatau mai anō ki te karere. Ngā mihi kia tātou. E hoa, mohi anau i mohi o koe ki a Lee Tamahori no reira, kia tīmata atu ki aia, ina kua hinga nei tēnei o ngā rangatira i Wainganui a tātou, hea ho maumaharatanga ki aia. E ho me timata hau ki te tahi o ana kōkā keke, ko rangi juice te ingo o te kuiara. Nāna i whakae kia hopu kina tana reo, tahi ka piua ki runga i te, ka takoto i runga i te tahi ripenata. Nā ka whakapāhongia tēnā ripenata, tēnā ripene i amatu i te kura i tīpene, he me hopu tana reo, no ngā tamahori te kuia nei, he me hopu tana reo e pātere ana, e mote te ana i ngā waiata tawhito o Ngāti Porou. Nā reire tēnei momo i aia te āhua nei, he momo i heke mai i ona mātua. He toi, he moheo me pēhea rānei te whakangahau i te tangata. Engari kāre he mahi tu atu e kororotanga māku atu i te pikitia i oti aia mo ngā kenge, nā ko te tō roto ko Tim Morrison. Māku mea tu ki a tātou, no tērā pikitia ka tahi ka pahu te nui o tōna ingoa i Wāhanga tonu i te ao Māori. Tika marika tēnā kōrero kamutu. I para i te huarahi, hei whai mai etahi atu ringa tohu Māori o te wānei no reira, e kore mimiti ngā mihi ki a Lee Tamahori tēnei ka wehe atu nei i a tātou. Hoki rawa mai e hoa, e te matua ki ngā take keimui i a tāu, e te hunga ora me te aha, te Pāti Māori e hoa, me tā rātou whakatau ke panaia a Mariameno rāua ko tākuta. Kāre kore, he whakaaro hohonu o no reira. Tukua mai o whakaaro.
Me pēhea rānei te tahi kupu ka kitea. Kia whai, kia whai tika. Kia whai tika ngā i tēnei mahi kore take nohio. Ko ware i a rātou, ko wai te iwi nā rātou i tono mai ki te whare pāremata. Ka mutu tikana koe kia mahara ki te kōrero mo te mokoroa. Nā koe tēnā te ngārara i kakati ai te kahikatea. Māku mea tu ki a tātou ki uru mai, tēnā momo ngārara i Wāhanga tonu i te ao tōrangapū, ki te Pāti tōrangapū, tēnā te torere ki te mate. Nō reira ki tō whakapae ko te tīmatanga tēnei o te totohutanga o te waka o te Pāti Māori, ki te takere o te moana, ki te korokoro o te parata? Ai, hari te mea, hari te mea ko Mariameno ko tākuta nake. Engari kei kona no te wehe. He kore kāhore ka tomo mai te āwangawanga, ka tomo mai te hoha ki Wāhanga tonu i te marea whānui, kei tēnā rohe. Engari mahi nui kia hoki ai ngā tūru neki ki te rōpū reipa. Engari māku mea tu ki a tātou. Ko i nāno te hunga e tikana hei whakahinga i a Mariameno ko te hunga nāna i tono ki te whare pāremata. A tōna wā ka kitea he hapū te take i huri mai ai te puari ki aia me tōku mōhio te tū o tērā wahine Wāhanga tonu i a māti te tai tokerau. Hari te me he rau ka puhi e te matangi ka pirau. He tino wahine whai tuara. Engari mā te wā te tiro pēhea mai te whakautu. Mai o na kai tautoko i roto i a Ngāpuhi. Tēnā koe matua rawe, tēnā whakautu. Hoi anora, tētai atu pātai māku ki a koe, pāna ki tō kōrero, tō whakatau i puta nei i a koe, ko tataake nei ki koe, kāore i tētahi hapū, kāore i tētahi rōpū Māori rānei, te mana tohu, te mana aukati, te mana tāmi rānei, i a Commerce New Zealand. Whakamārama hia mai tēnā kōrero au. Take oku i kōrero pērā i ki te timata tētahi kaupapa whakawhanake, aha ko mātaitai, aha ko maina, aha ko ahu whenua. E ahe ana tātou te iwi Māori te kaue mai o tātou hakaro raroto i te pūnaha o te ture. Engari kāre tikana ki riro, mā tētahi hapu, te mana whakamutunga hei nanati tētahi kaupapa whakawhanake. Waiho, ko te ture. Kaua ko te hapu, take oku i kōrero pērā i te pauria hau, ka rongoa hau, i whakamātau ai a ngaitahu ki te nanati i te whakaro i Wāhanga tonu i te iwi o te waipaunamu e kōkiri ana kia whakaranea ngā painga kia whakawhānuitia te wāhi e kerikeringi ana te koura. E ahe ana ngaitahu te kawai mai o rātou whakaro. Engari horakau kei a rātou te mana whakamutunga hei nanati, hei raupatu, hei nehu rānei i tētahi kaupapa whakawhanake pēnā. Koe tērā tāku i kōrero pērā ai. Tēnā koe, tēnā whakamārama, ka mihi te ngākau ki a koe matua, i tō whakawāte i a koe ki te karere i a te wiki, he rawe te whakarongo atu ki a koe whakatakoto nei i enei momo whakaaro o i roto i tēnā momo reo o tua whakarere, ka mihi ki a koe matua Shane Jones, tēnā koe. Hei kona tātou. Kia ora. Hoi nō rei tiwi, he ahi moho wao kua kaike i te 2,800 heketea whenua i te rohe tāpui o Tongariro. Toko mahanga tāngata kua huarangatia, toko mahanga kai hīkoi kua mau, toko mahanga kai patuahi, me o rātou waka topa wakarererangi hoki e whawhai ana ki taua ahi. Hei tā ngā māngai o te ratonga patuahi i mumura ake te ahi nei inanahi, ka wera i aia te whānuitanga o te takiwā kaiao o Tongariro. Me te aha, kāre anō kia taka ki raro i te mana whakahaere o te tangata. Nā enei a huatanga katoa kua utaina atu e Ngāti Hikairo, he rāhui kia tupu anō ai ngā tupu a te koutou te roa o Tauarahui. Pleased to be able to tell you there's been a significant improvement in the situation today thanks to the weather and as a result of the hard work of our air and ground by our firefighters and pilots. The rāhui is what's called a restorative rāhui. It's not one if there's been a tragedy, it's different. A restorative rāhui allows people who are part of the restoration
of Tongariro and that area to operate freely within that area. It just prohibits that area from being part of the commerce of Tongariro for the time being until the restoration is fulfilled. Kua whakatūwhera hia e te hapu o te rohe e Ngāti Hikairo ki Tongariro, te marae o tūkou, hei taumata oki-okinga mō ngā kaipatu ahi, me o rātou hoa āwhina. Ara, kia whai kai rātou, kia whai whakaruru hau rātou. Ko te marae o wai te toko hoki, tētahi atu e tuku tautoko ana. Ka te hae tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Kua tino toa te kapararau he hiriwa, hei huataki ake i tā rātou hīkoi ki roto o urupi, o no te kau mātoru ki te whā te kau mātahi ki te kapa no kōtiranga. Kia mau tonu mai, e rere ake nei ko ngā whakamārama. Hoki mai anō ki te karere, kua tino toa te kapararau he hiriwa, hei huataki ake i tā rātou hīkoi ki roto o urupi. Ana, ono te kau mātoru ki te whā te kau mātahi ki te kapa no Kōtirana. Ahakoa te tamonga o tā rātou whetū tītere o Grace Nweke, rāwatahi ko te topapū toa a Mary Goran, i Mauri tautonua Aotearoa ko Martina Salmon i whai i ngā piro toru te kau mātoru, i ana ti teringa toru te kau māwhitu. E tiwe hei muri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā. Ka te tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere mō ngā rā kei mua i a tātou. Nō reira koe nā tā te karere i tēnei, ara nui tai ore ore, mihi ana kia koutou, kia tau te Māori tūrou, Hawaiki.